bahiga bahize batanze amafaranga agera kuri miliyoni 500. Ayo ni amatike y'abafana azaberekeza mu mikino ya CAF Champions League agiye atandukanye. Urumva ko ni amafaranga menshi cyane. Barahiga bagenda bavuga ibyo bagiye kugenda bakora bigiye bitandukanye, ibyo byose bagiye babihiga. Ariko kandi ikipe ya Power Dynamos nayo yashyikaga i Kigali uyu munsi kuri YouTube channel naterekeho witwa Moyize kabisa. Ikipe ya Power Dynamos ishyika i Kigali genda yiyereka abantu bavuga ati turaje ibintu tugiye kuba tubikurikirana 5-5. Amubona CDS genda abwira abantu ati wagwani ibintu bimeze bite urumva ko ari ikintu gikomeye cyane. Ikipe ya Power Dynamos yageraga i Kigali, ni ikipe ije gukina ku munsi w'igitinyiro, izaba iri gukina n'ikipe ya APR. ngira ngo murababona abakinnyi ba Power Dynamos bagera i Kigali kabisa mu makoti meza cyane. Umutoza mu cyanwa cy'umweru kabisa hari yavuga ati Kigali kabisa turahashyitse. Bazanye delegation ikomeye cyane y'abagabo ewana b'inkorokora, abasore bafite umubiri pe. T-shirt yambaye yanditseho Power Dynamos, ubona ko ibintu bimeze Dore umusore ufite igituta kabisa ewana. Basore b'ikipe ya Power Dynamos muzababona bafite ewana imisatsi baba barakaraze ewana, bameze neza cyane. Urabona ko ari ibintu byiza cyane bashyika i Kigali. Ariko kandi ikipe ya APR nayo yagiye itangaza byinshi bigiye bitandukanye. Impinduka zabaye rero nuko iyi kipe byari biteganyijwe ko igomba kuzakina imikino yibanze muri CAF Champions League tariki 21 z'ukwezi kwa 9. Bakazaba bakina n'ikipe ya Pyramids. Ubu tuvugana byamaze kuba bihinduka, bazakina n'ikipe ya Pyramids tariki 28 z'ukwezi kwa 9. Umukino wa mbere utaramenyekana stade bazakiniraho, Stade Amahoro ndetse na Kigali Play Stadium. Birashoboka ko byazagorana rwose, ariko ikipe ya APR babinyujije ku rubuga rwabo rwa X bavuze ko rwose very soon baraza kuba babatangariza n'ikibuga bazakiriraho cyo mu rugo, niba ari Kigali Play Stadium, niba ari Stade Amahoro. Ibyo ngibyo nabyo baraza kuba babitangaza, ariko tariki 28 z'ukwezi kwa 9 nibwo ikipe ya APR izakina n'ikipe ya Pyramids. Hanyuma tariki 4 bazakina umukino wo kwishyura, ubwo ni mu kwezi kwa 10 bakina n'ikipe ya Pyramids mu Misiri. Hanyuma ubuyobozi bw'ikipe ya APR bwagize n'ibyo butangaza ku bimaze iminsi bivugwa muri iyi kipe. Abo ngabo ndavuga umuyobozi w'iyi kipe Chairman w'iyi kipe Brigadier General Dore Sanganwa yavuze ati hari abakunzi bacu kubera iperereza ryakozwe ku micungire y'ikipe byabaye ngombwa ko bagira ibyo babazwa kugira ngo ababikoreyemo amakosa bahanwe. Nibyo kandi wenda hari abatarabigizemo uruhare babyisanzemo, abo byakoze ku mutima rero babyihanganire. Reka twizere ubutabera bwacu, kuko nubwo wenda byatindaho gato bizarangira bikemutse neza. Uwo ni Chairman w'ikipe ya APR Brigadier General Dore Sanganwa, umuyobozi kabisa w'ikipe ya APR, agenda atangaza ku bimaze iminsi biri kuvugwa ku bafana b'ikipe ya APR bakurikiranywe na RDF bijyanye n'inyerezwa ry'umutungo no gukoresha umutungo cyangwa se agafaranga ka leta nabi, cyangwa se gukoresha agafaranga ka leta icyo katateganyirijwe gukora. Ubwo rero nuko nguko bimeze mu ikipe ya APR. Urumva ko naho iyi myiteguro irakomeje kandi irakomeye bitegura ikipe ya Power Dynamos. Nuko bimeze. Reka twerekeze muri cani naho kabisa muri